The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Marsnya Jingtep bau Khun ulah Kem kata Vice President jong kaki isu sang Kmie usamla pen kemen Sanmit Kmie jong ila Leit Sadar Police Station ban Leit ai bam bat ban ai Dawai lau Khun nomor bau Khun udon ya ka jingstom ka ba umla bandu ya ka Dawai bat banduna ka bam ki nonglung khobor kilayu ba Kmie jong usamla pen kemen ilawan siap Sadar Police Station Hendrai Kim Shimlayo ban ya keran bat kumta ngilai keran ding ba ka telefon bat ki handman jong bat kilaya thu ba udon ya ka Jingpang ka ba uhap ban biang ka bam bat ka Dawai. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Kmie University, Meghalaya. Kata baik smart card senangnya sangka. Senyap kamar kah dari MSIS. Mau? Gak jingir apa saya lalu yang sortar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS kapi. Untuk mulai karakter kata. Jadi ni konfi hap ada medika hostel, dah hap lek pi ka registration. Dalam dampi dengan smart card, tersampah cok. Oh dokter dan lah. Yang ni konfi hap lek operation ni yo.แต่ความข้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะกันฮับไลโอเปอเรชั่นนี้แต่ว่าพี่จะสกัดพี่และนี่ก็สมาร์ทการ์ดแต่ก็ทำไปเอาเรื่องพี่ Ri nak pagi mon lek yo poisa sumar ni kon. Abenda ni ksir yo sumar. Keblai si bona karo yela atau persangka fu ni ya. Ini kan mana dia smart card. Kan teh. Kau dah sibuk. Mau?